Danas, 19. ožujka, u Hrvatskoj i još nekoliko zemalja obilježava se Dan očeva. Očevi kao i majke su vrlo bitan faktor u odgoju djeteta. Posljednjih nekoliko desetljeća oni nisu više toliko zauzeti radom i zaradom za obitelj, jer su se tradicionalne uloge oca i majke prilično promijenile. Znate da je Dan očeva. Da. Što mislite, obilježava li se jednako kao majčin dan, odnosno Dan žena? Pa mislim da nije, da je nekako to novo zaborav. Da je malo zapostavljen. Postaje, da, zapostavljen dosta, je. A Dan žena je kao eto, prema ženama uvijek neka pažnja, izmišljaju se neki dani. Vi jeste ikad dobili ovako nešto? Ne Za znam, Dan očeva? za Dan očeva neki. Pa nikad. Neka i za rođendan teško, kamoli za Dan očeva. Imate djece? Naravno, imam sina, 13 godina. Očekujete možda neki poklon ili neko iznenađenje na današnji dan? Pa ne baš danas, ali prošlih godina i bilo je takvih poklona iznenađenja. Nešto bi napravio, nacrtao? Pa neku čestitku ili neku sitnicu, simbolika neka. Pa danas sam htjela posjetiti tatu dok je Mija poslala, nisam znao da je očev dan. Iskreno, Znači, tek si saznao da. i hoćeš li ga nekako iznenaditi? Pa hoću. Što ćeš mu napraviti? Hoćeš mu nešto kupiti ili nešto nacrtati? Pa nacrtat zato jer već mislim kupiti nešto bratu za rođendan. I hoćeš li ti svog tatu možda nekako iznenaditi? Valjda. Valjda, dan je tek počeo, pa imaš li neku ideju? Pa valjda neku čestitku. Napisat ćeš mu nešto lijepo. A prijašnjih godina bi li ga iznenadila? Da, u vrtiću smo baš radili posebno za Dan očeva. Ovako kao čestitke i kravate na njima. I kako bi tata reagirao? A bi ja bio oduševljen. Danas je Dan očeva, jeste možda dobili već neki poklon ili nešto? I još nisam, ali nadam se da hoću. Jeste prijašnjih godina možda ovako neku čestitku? Je, dobijem uvijek neki poklon. Poklon ili bude čestitka? Kako Neki losion za brijanje ili tako nešto slično. Uglavnom obilježi se Dan očeva. Obilježi se. Koliko vi sudjelujete u odgoju djece? Jako puno. Jako puno. Mislite, tako prije nije bilo da se uloga očeva promijenila tokom vremena? Pa mislim da nije. Poznajući moje roditelje, mislim da nisu toliko truda ostavili kremene koliko ja kraj svoga djeteta. I za kraj, dragi očevi ili tate, kako god želite, sretan vam vaš dan.